بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Bismillah Haji pagserang syukur si Allah subhanahu wa ta'ala Sansa kanyaan muhadaratin paragnaan na tauhati kaam si panagnaanin dua netjah so kay kahanin mang panagnaan asal labay hunit tahu sayin in maudu song sinalasay te waktu ini nen yene pa inne al khawfu min ash-shirk katalew si pagsakuto si Allah subhanahu wa ta'ala al khawfu min ash-shirk katalew si pagsakuto si Allah subhanahu wa ta'ala fa inna Allah subhanahu wa ta'ala si kitabnya inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha fa in ma'na ayati inna Allah mattan in Allah subhanahu wa ta'ala la yaghfiru ge ngampun ay yushraka bihi pinagsakutuhan si pag-ibadat ni wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha si sadili amal syirik inampun ni Allah subhanahu wa ta'ala si kabayaan iyan yene makna sinar itu ketiap selesai ayat Bisara Allah subhanahu wa ta'ala inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha la yaghfiru an yushraka bihi ay la yaghfiru li ibadi atau li abdi laqiyahu wa huwa musyrik maknanya ge ngampun si ipun mate ye si pagsyirik basta mate ipunin dia leman ye pagsyirik si Allah subhanahu wa ta'ala ge inampun ya Allah subhanahu wa ta'ala wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha si sadili aman pagsyirikiin insyaallah subhanahu wa ta'ala ampun ni si kawayan Allah subhanahu wa ta'ala ini nisamian amban dosa si ayat ini dalil wa syirikin nisamian sahaji ni patusihan tu Allah subhanahu wa ta'ala ini ayatnya si bisara samian Luqman al-Hakim si Arab ni inna syirka la zulmun azim sabennal baidni in pagsyirikin pagsakutuhin tu Allah subhanahu wa ta'ala anyayaye haji baik Allah subhanahu wa ta'ala si bisara Luqman al-Hakim iyan si pangatite iyan si ayat lain لأن الله تعالى أخبر أنه لا يغفر لمن لم يتب منه وما دونه من الذنوب هو داخل تحت المشيئة إن شاء غفر لمن لقيه به وإن شاء عذب به وذلك يوجب للعبد شدة الخوف من الشرك الذي هذا شأن عباد الله Sumabwa ang si sadili aman syirik le yene samyaan ampan kabira patusihan haji ko ina mi azina
kono me uququl walidain duk mi as-sihr duk ina pe billahi mi an ien si kengkeman pagbaya-baya Allah subhanahu wa ta'ala. Sumagwanan wa yaghfiru ma duna dhalik, biyan sisirikin bang ya tapagtawbat indambo ay punin dehelo man kamatay ni si dehelo man kamatay ni insyaallah subhanahu wa ta'ala kinampun si iya pagtawbat ni iya niya duhab ayat natin tanda manunjuki yene si binisara niya. Assalamualaikum. Umusnya na sinin masalah pasalan yene al-kabirah kabair dhunub yene partusihan haji yana sin masalah partusihan haji bang khawarij bin arka tabua amban tumpukan Islamia, tumpukan Islam bin Muslim bang si pinaka yene makahina dusim hajjahin ko ini zina atau sedih pang dus hajje ha inde kafirun bang si dunya kafir bang makahina ahli zina kafir di hukuman sisi halalud dam halalul mal halal in aqta'lin halal in lahar kada dapati sisi si hukuman ini khawarij. Pagpili Mu'tazilah dan buat usaha membantumpukan Islam, Mu'tazilah bang siya pinaka si panganalde yene makahinang duse mahajjahin baina manzilatain si antara dua timbangan bang si dunya si antara dua timbangan dumain mukmin dumain kafir ini si elek nah ini hukuman nama mukmin dan kafir meaning bisarare ini salah gak tumawat ko bisara yene mi anulay khawarij kafir bang siye bang si Mu'tazilah si antara dua samiaan timbangan salah sekaluangan Mu'tazilah dan Khawarij. Pag Ahlus Sunnah wal Jamaah yan akidatin bang ahli makahinang pardusehan haji mu'min ye sumagwanin pakulang iniman nin sababan yene pakahinang ni pardusehan ni sababan pakahinang ni pardusehan ni dua tumpukan ni Khawarij duk Mu'tazilah tabut sa akhirat paghukom ni si makahinang musim haji din narka ligen din narka. Ahlus Sunnah pangan natin ia makahinang musim haji tabut sa akhirat tahta masyiatillah si kengkeban Allah subhanahu wa ta'ala bangi mabaya samyaan siksa ni sa kaadil ni may kisabihan basik ni surga ni bangi sabi mabaya sa asik ni dukkahanunut ni basik ni surga ka niya pagsiksa ien ye pagannal Ahlus Sunnah wal Jamaah si para kana ini sababin na dalil ni bain Allah subhanahu wa ta'ala qul ya ibadiyalladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna Allaha yaghfiru dhunuba jami'a qul ya ibadiyalladhina asrafu yana shahid an-nas inna Allaha yaghfiru dhunuba jami'a sabinnal
in Allah subhanahu wa ta'ala ngampuni sikemon pardusihan. Ngampuni sikemon pardusihan. Sumagwaan bang syirik, suga ay magtawbat si Allah subhanahu wa ta'ala. Bang syirik, suga magtawbat si Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian yang sabihin magtawbat si Allah subhanahu wa ta'ala. Magkemon min pardusihan, dumain ng kantasabot, pardusihan darajat benar. Sumagwaan bang samiyaan, yan sinanam ni sali pardusihan si Allah subhanahu wa ta'ala. Sali kamali si Allah subhanahu wa ta'ala. Sali domesik siya takaswatin si Allah subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sini silakan. Niya lazim tasabut musannif. Ini makina kitab ini ayat. Bainnya wajudubni wa baniya an na'bud al-asnam. Ini paku Ibrahim al-Khalil. Tambuin Khalil Allah subhanahu wa ta'ala. Doakan si Khalil Allah subhanahu wa ta'ala Ibrahim duk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini pakudin kikipatala samiyaan amban me sanam numba magsakutu sa Allah subhanahu wa ta'ala numba si samiyaan Allah subhanahu wa ta'ala sanam. As-sanam makana manhutan ala surah. Ya sanamin santu bang ikan ya amnen mian tabantuk-bantuk isi panta iin alin ng sanam o may sa kubalin ngahilang kyo man bulat atau may semen jantuk-bantuk si may kuya atau si may meo si may ini sa mian i alin ng sanam mujassad ye mian magbaran ni tagaparan iin inalin natin sa sanamin ubus wasan salam. Iyan wasan iyan may sinumba sa miyaan ga niya magbaran. Kung sa miyaan may kain wasan niya. Kung sa miyaan may kubol sinumba wasan alinin. Iyan pagbidaan wasan do salam. Tasabut ke Rasul sallallahu alaihi wasallam si hadis ni painne akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Ya kataliwan ku painne kalimuhan kun si kaamin yene painne syirik al asghar. Denu in Rasul sallallahu alaihi wasallam si sahabat upain in sahabat iman din geget pamarat saya dan teteg semua gua in Rasul sallallahu alaihi wasallam masih lian si sahabatnya. Nasa ingin ente kita na mas kita kalinuhan sawawan iman ten dumay ko iman sahabatin kasi ganin mas makadili kau si kita yene pinain Rasul sallallahu alaihi wasallam yene. Ina pa inne yene kataliwanen asyirku al-asghar. Yan syirik dikit-dikit. Wen makna wen bahagian syirik dikit wen min hajjin insyaallah subhanahu hajjin. So di namban nahiya bahagian aja, amban mian tumpukan bahagian aja. Syirik dikit-dikit. Hanya sahabatin ina pa syirik marikiin. Ya Rasulullah. Inurugan sa upama Rasulin yene sahabatin akan syirik diki arya paine yene pagpakita kita ini hinang pagpakita asage te magpompa pegi mismo si kakahinang mo mahinang kyo ini ne sa may kapanyapan si antara aduk baran mo ja bangkyo may kinahinang pakita kay mag-improve yepe maralahi makapag-improve kauhin bangkyo ngahinang sa miyan si secret mo tapok kataun pasong sa miyaan kapandayon. Iyan. Nawag sa Allah subhanahu wa ta'ala suga sa miyaan kyung patala aman kakahinang inin. Iyan ay arya. Dok pagin inin makapagkaat ang malo.
do riyain magpakite-pakitehin gayeng tulus pangatayan mulai wehang kaninang mo si Allah subhanahu wa ta'ala dyan. Sumabuan ang kaninang mo, pinain mo, si ano. Sa dalun na nagagin, gayeng usa matali man pasuduran. Bahasa atawan naman pamastahan, pinaphap ni ano rin, suwaranin. Siya masasa ano, Jibilia, siya iya alam tamban. Iyan pangatiante, iyan sakiin. Diba, giri makainip siya, nakuwasa magpasakuran, suwasa paphap na sulamon. Pinaphap na susawasalam. Pagsambahan, nagpapapagsambahan, suga, niya mo kapatik kasi pangatian, iyan sakiin, sakian riyan. Siya, saki pagpakite-kite. Saki pagpakite-kite iyan, suwasa mayan alaante, amban pangatiante, supaya, iyan kakahinantin, ikhlas sa Allah subhanahu wa ta'ala. Pagitik ka mo syaitan, sasati, si ipon. Pwede ipunin sa tinunggaan ng syaitan la ugwiyannahum ajma'in. Pain syaitan asal sasat ko si kemon sampai sa niya ang tek ka kiamatin. Gisi ngahalikan kita sinasa. Dukhaikahan kalepas dukhaikahan ang ban-ipon lepas na bulak dunya sababan nila pagsakuto tujuh Allah subhanahu wa ta'ala. Ingat din apabila ne pagtauhidin gak niya na bulak dunya makna nila in kiamatin tek kali. Bagi kiamatin tek kali si umat ala syiraril khalq. Ini salah at dat pinapanjari tabrak dunya ni. Gini samyaan tasabut Allah subhanahu wa ta'ala. Gini tasabut Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai semen ini Ya'juj wa Ma'juj hawa kufur dan Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai pinanaan oleh patalangi hawa pangatuloy sa Allah subhanahu wa ta'ala. Lain paniyak nila si NCC in kiamatin. Niya si Harith ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man mata wa huwa yad'u min dunillahi niddan dakhala an-nar rawahu al-Bukhari. Sinesina pa ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'abut mate buin iye makui saddi aman Allah subhanahu wa ta'ala. Hatinya mag-ibadat ia sesadi akan Allah subhanahu wa ta'ala dan atau masa putu ia pasipag ibadat ni si Allah subhanahu wa ta'ala dakhalan nar makaasik ia surga makaasik ia neraka. Ini isara Rasul sallallahu alaihi wasallam. Niya dan buah Teka 7 Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Painda buat lain masya Allah wa syi. Kabayaan Allah subhanahu wa ta'ala duk syahidin nasin duk kabayaanmu. Makna duk nasin kabayaan Allah subhanahu wa ta'ala duk. Hatinya duk magsali. Ini duk ini. Kabayaan Allah subhanahu wa ta'ala duk kabayaanmu. Si Abdu kabayaanku duk kabayaan si Abdu niya musawi. Na si magsali. Na si makasakupit si Allah subhanahu wa ta'ala. Sumabuha kay Rasul sallallahu alaihi wasallam ina mana nahi. Dake ko ina pa sayin. Kul ma sha Allah wahda bisarahu kabayaan Allah subhanahu wa ta'ala dengan ni. Iin besar Rasul sallallahu alaihi wasallam si dambua ipun mian. Atawan makajari sa mian pa ibnu. Suga niya pag-anuhan ni, pagbigdaan ni. Wa sya Allah thumma syi'ta. Makajari sa mian, makajari sayin.
kabayaan Allah subhanahu wa ta'ala ubus kabayaanmu. Hati din dangke in Allah subhanahu wa ta'ala palurus yan yang diserahin. Nasi ni ban ni yan tahina wa tisamyaan syirik yan asghar ko riya ko pakite-kitele ko isang pamane laula Allah thumma al-kad ta'ala Allah yan bangga kayo pege papatek kami anuhin yene me anuhin hinayapin me samyan me magjaga si lumano nguma samyan ubus tabisara wa samyan mag Allah Taala ubus miyan na la isiin niya samyan ko pagpasakuto yan si Israel. ولمسلم عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. في حديث جابر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن من لقي الله سين ماتي كسور الله سبحانه وتعالى لا يشرك به شيئا جيس dan magsyirik tujuh Allah subhanahu wa ta'ala dakhala al-jannah maka asik di samyaan ini surga. Wa man laqiyahu yushrik bihi syai'a dakhala an-nar. Sini samyaan mati utapagsyirik ya samyaan si Allah subhanahu wa ta'ala maka asik ya samyaan ini neraka. Niya daan si ini bisyarah si kita bangsa mukminin. Wa Allah subhanahu wa ta'ala magsifat arhamur rahimin. Maasi, sangat maasi in Allah subhanahu wa ta'ala. Si elo akhirat piniha in ipun taga iman da kue bigi si pangatian ni taga iman si Allah subhanahu wa ta'ala ko bigi si pangatian ni pinabuwa sa miyaan aman ni narka pinasek surga iman dikidiki kue dorong o si kadue pinihan ni isap yene ipun taga iman kue dorong diki pinabuwa aman ni narka o pinasek surga iin aman rahmat Allah subhanahu wa ta'ala si ito iman niya aman may bangs niya aman may ipon gaya bakas makahinang kahapan sumabuwa nin pigi tapat iman ito Allah subhanahu wa ta'ala maka sikisan na surga uspinihan na balik yene taga iman din pangatian ni kue diki doro kung diki samyaan tapong pinabuwa samyaan aman din narka pinasek suka oleh Allah subhanahu wa ta'ala in sifat Allah subhanahu wa ta'ala wa iya arhamur rahimin maasik sangat maasik si ipon. Palatong kita si dambua mawdu ruisap ad-du'a ila syahadat la ilaha illallah ini pangampin tujuh atau pangalingan tujuh kalimat la ilaha illallah tujuh syahadat la ilaha illallah begini ini pag timukan simpak tauhidin si Allah subhanahu wa ta'ala. Peke mismo kufar Quraisy okay na sa sikemon sumabuwain bang tinaat si la ilaha illallah gaysi mabaya hada maknanya la ilaha illallah. Abu Jahal ila bisararin
aja'al al-aliha talillahi wahida. Ina pa inne hinina pa inne yene me alihahin ina si Allah subhanahu wa ta'ala sa rinanganne nagisi mabaya pigi niya sabiaan me hubal niya sabiaan santure sinumba si hubal niya sabiaan magilis-gilis sabiaan sinumbarin sumagwarin bang pinarambua ya pag ibadatin tuju Allah subhanahu wa ta'ala gitu nang kapwede so itahat mo Allah subhanahu wa ta'ala iya sa mapanood tinumbahin tahati ide sumagwaan bang pinarambua pag ibadatin tuju Allah subhanahu wa ta'ala gai padarin gai iya bisara ele me kupa kuraisin baik Allah subhanahu wa ta'ala qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basira ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana lil musyrikin. معناها تدل الآيات قل هذه سبيلي المخاطب نال سنين رسول الله صلى الله عليه وسلم ينا بينه بالصراحة رسول صلى الله عليه وسلم بالصراحة بإنه مقصود بالصراحة رسول الله فقوة سمانية سكيتة من كيف الأمة محمد صلى الله عليه وسلم بالصراحة بي قل هذه سبيلي ينا بغنبنانكو إنين سبيلي yene tariqati lalanku yene kapatutanku ad'u ila Allah pangampinanku tuju Allah subhanahu wa ta'ala pangampinanku tuju Allah subhanahu wa ta'ala ala basiratin sikato pangampinanku ini ala yaqinin si kasabenalan ala ilmin si ilmu ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Fa'id bi Allah subhanahu wa ta'ala si ayat wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin. Ini yene ambal me pagpaphap sa niyan qawlan mimman da'a ila Allah yene si bisara sinisine ngampen tuju Allah subhanahu wa ta'ala wa 'amila salihan sarta hinina wa yene bisara nilay yene pampenan nilay wa qala innani minal muslimin sarta mengaku niya wa aku ini muslim ko wa aku ini mu'min ko. معنى بين على سبيل طريقتي ودعوتي أدعو إلى الله تعالى وحده لا شريك له ngampen ko pain tuju Allah subhanahu wa ta'ala dengan nikahnya persekutu siye ada basiratin yene si kato dok si panghati ana yad'u ila basiratin man ittaba'ani wa saddaqani wa amana bi sini sabali hutaku subhanallah ini menunjuki pamuji tuju Allah subhanahu wa ta'ala dok pamahajis Allah subhanahu wa ta'ala wegani apakah sekutu si pag nakurane si pagbayane si pag ibadat tuju iye si pag sultanne wa ma'ana min musyrikin ubus in iye magpatalaye magpataligon ye amban samyan may kakahinan ng musyrikin kakahinan ni aamak siya sila. Hatu ini nas sabut po si Kaam ini hadith Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma anna Rasul sallallahu alaihi wasallam lamma ba'atha Mu'adhan ila al-Yaman qala lahu innaka ta'ti qauman min ahli kitab falyakun awwala ma tad'uuhum ilayhi shahada an la ilaha illallah wa fi riwayatin ila ay yuwahhidu Allah fa innahum ata'uka lidhalika fa'allimhum anna Allah افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من
أغنيائهم فترد على فقرائهم فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. أخرجاه البخاري ومسلم. في حديث ابن عباس رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم sebenarnya Rasul sallallahu alaihi wasallam si waktu pinabuhi si Mu'adz bin Jabal. Si Mu'adz bin Jabal tuju Yaman. Pinabuhi ni Mu'adz bin Jabal tuju Yaman. Dan buat bagi fuqahain sahabat. Kapan me yang tahu si sahabat Mu'adz bin Jabal mati samiaan si Syam tahu samiaan ini saking makabuktan. Mu'adz bin Jabal tahu samiaan si Lahab ini Syam. Sinasa'al Rasul sallallahu alaihi wasallam fa innaka ta'ti qauman min ahli kitab. Dehelu ke ko sa dalam kitab bangia song lengan te bilah so katohan te bangine hatiu bangine sa maluhid bang sini amaluhid duk bangine samiaan kakandangan duk bangine samia pagdatanen. Na inaqala Rasul sallallahu alaihi wasallam Mu'adz bin Jabal teka cobain di Yaman, yeri amarain ahli kitab, kitab kitab Samawiyah, Nasara. Inakahan, ya Rasul sallallahu alaihi wasallam Mu'adz bin Jabal, yeri kahalan kauman sumtinik kanen yeri ahli kitab, min Nasara. Bain Rasul sallallahu alaihi wasallam falyakun awwala ma tad'uhum ini tagna keo ngampen tujuh siye kampen se tujuh syahadat la ilaha illallah tujuh syahadat la ilaha illallah pergi syahadat bang pinain syahadat la ilaha illallah mi'ana jamu pitatinu mi'ana jamu pitakale wede bukti tahati wede maknaren duk tahati wede in maksudnen duk tahati wede in katujjanan cin kalimat la ilaha illallah. Tumain ko samian si waktu te kuito pe la ilaha illallah ini pinain bangmes makakalain ga dia panghatina si man kalaman ini pinain samian coba buat bangsi tahati we ini kalimat ini sahat haji samian kalimat misal pe samian ini pitu lapis bulakin dok pitu lapis langitin pinetta di sidang kepak mian ubak-ubak timbangan ubus in kalimat la ilaha illallah sedang tepat ubak timbangan lamalat bihinna la ilaha illallah tartantunin pakondongnya pi in timbangan in buhatin hak kalimat la ilaha illallah. Isi waktu Musa batu kalimat aman Allah subhanahu wa ta'ala sedia kalimat ini. Nah ini urutan kalimat ini dulu. Isi Musa alaihi salam kaya mo paliain tinaat pa inyo kalimat ini para nabut de kauhin na inakahan ni fadal yun kalabihan la ilaha illallah inakahan wa Allah subhanahu wa ta'ala Musa alaihi salam. Sidang buah riwayat ay yuwahidullah yun nunggal si Allah subhanahu wa ta'ala sebagai ibadah fa inhum ata'uka lidzalika fa'alimhum anna Allah aftarada alaihim 5 salawat. Baksi keharap ni Allah subhanahu wa ta'ala ruhati mapatut sinumbahin duk iye ruhati suga sinumbahin akahanun siye wa Allah subhanahu wa ta'ala pinawajib si siye 5 waktuhin ini sambahaya 5 waktuhin fi kulli yawmin wa layla setiap-tiap elew sangin painu mata'u kalizalik bangsa samian nuhut kau siyen akahanun si pinain anna Allah aftarada alaihim sadaqatan tu'khad min agniyaihim faturad ala fuqaraihim akahanun si we ni asamian sadak yan zakat pinako man yini madahan sisihin pangurung do si mi'a kamiskinan den si mi'a miskin din lahat den iem jak si inakahan we Rasul sallallahu alaihi wasallam tahati we tinaan si inin sambahaya duk zakat magpikit mag-aray bang labo nurang buainin menjadi kyo kafir labo nurang buain menjadi kyo kafir magpikit samian ko ini si zaman Abu Bakar As-Siddiq
si waktu samiaan mati in Rasul sallallahu alaihi wasallam niya samiaan pagua niya samiaan ban me tumpukan pinain zakatin murung kitabi ngungsud kitabi para si Rasul sallallahu alaihi wasallam na po ito may mati Rasul sallallahu alaihi wasallam nah ga si ngungsud binono ay Abu Bakar na in maksud dan yan may binono in dua isa samiaan muslim pagua sa man ka Islam ubos paturado Allah pakurahin pa pinangurong samian sini kamiskin pa yung taong lidalik pa inhum atao kalidalik pang samiaan nuhut kau iyan wa iyaka wa karaim amwalihim wa taqi da'wat al-madlum fa innahu laysa bainaha wa bain Allah hijab diak samian tinalaw iye makaanyaya iye samian manusia atawanin sini pag edo zakat aman may kambing dumay ni samian ngiddo ni taman maha diri si zakatin so sabihan ini masarang-sarangin tidak tinalaw sa Allah subhanahu wa ta'ala pagi da'watul madlum ya dawa samian taanyayahin bisa dumain muslim tinayma Allah subhanahu wa ta'ala ka niya samian saknahan ni tuju Allah subhanahu wa ta'ala ini yang paku amat taanyayahin puas billahi yang magsyukur si kaam do labi yang maku kamaapan kampunan tuju Allah subhanahu wa ta'ala wasbillahi. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.